filma Bitka na Čegru, koji realizuje ekipa niških stvaralaca, privodi se kraju. Ovo polusatno filmsko ostvarenje, prema rečima autora, osvetljava kameničku katastrofu iz drugačijeg ugla, trudeći se da izbegne stereotipe i neistorijske spekulacije. Još par dana snimanja ostalo je do završetka prvog dela posla na filmu Bitka na Čegru, koji realizuje ekipa niških stvaralaca u sastavu Bojan Ranđelović, reditelj, Dejan Petković, scenarista i Biljana Krstić, kostimograf. Jako je nezgodno oduzimati narodu junake, za koje oni misle da jesu junaci i oni realno jesu. Sad, taj neki mit o tim vojvodama i o tom dešavanju nismo smeli uopšte da narušimo i sa time se uopšte nismo poigravali. Osnovni motiv zašto smo uradili film je šta je to što je uzrokovalo da ne dođe do osvajanja tvrđave, jer je to moglo da se desi, i kako se naša prednost, odnosno prednost srpskih snaga u ono vreme, okrenula protiv njih samih. Ovo dokumentarno igrano filmsko ostvarenje trajaće 30 do 40 minuta i prema rečima scenariste Dejana Petkovića osvetljava kameničku katastrofu iz drugačijeg ugla, trudeći se da izbegne stereotipe i neistorijske spekulacije. Osnovni zadatak je bio da se ispoštuju istorijska fakta, da se s druge strane obrati pažnja na narodnu legendu koja je velika. Znači, da nije bilo gospodina Seleta Markovića, možda bi sve to bilo zaboravljeno, bez obzira dokle on ide s tim svojim tumačenjima. I na kraju krajeva mi imamo neki dug prema toj prošlosti, a ako smo zaista ozbiljni da brendiramo ovaj grad i da govorimo o značajnim stvarima koji ga čine jednim vrlo ozbiljnim kulturnim centrom na ovom tlu, onda ovaj film najbolji način da se to uradi. Film Bitka na Čegru, prema rečima autora, ima i edukativni karakter, tako da će niški đaci naredne godine moći da ga pogledaju i saznaju nešto više o istoriji svog kraja. Najavljeno je da će film biti premijerno prikazan u vreme održavanja ovogodišnjih filmskih susreta u okviru pratećih manifestacija.